Početkom 2016. godine Ivan Ivanović Đus postao je otac. Mali Viktor, poznatom hip-hoperu, promenio je život. Tvrdi da svo svoje slobodno vreme provodi sa naslednikom i da neodoljivo podsjeća na njega. Najjači, bolji od mene već 10 puta. Biće još bolji. Jednom prilikom izjavio je da njegov sin pokazuje talenat za muziku i da igra uz pesme Viki Miljković. Ponosni tata ne može da dočeka da Viktor poraste. Sad je to više majčinski deo posla, znaš, dok sin i ćale ne izađu napolje, razumiješ? Da ga maze tete i to. I dok većina njegovih kolega voli novogodišnje praznike zbog većeg honorara u novogodišnjoj noći, Đus se ni malo ne raduje praznicima. Sve to je jedna velika varka, a ja se odavno ne radujem na Novu godinu. Sa poznatim reperom pozdravili smo se do narednog susreta, kada ćemo upoznati i Viktora Ivanovića, ali i čuti njegove nove pesme koje su u pripremi.